Bogoljuba Karića. Nevladina humanitarna organizacija Naša Srbija već 5 godina brine o deci koja su ostala bez jednog ili oba roditelja na prostorima Srbije i Crne Gore, Republike Srpske i Kosova i Metohije. U tradicionalnom kampu prijateljstva na Tari i ove godine deca su se družila sa svojim dobrotvorima. 18-godišnji Miloš Kostić izbegao je iz Prištine 98. godine. Tada mu je i tata poginuo. Njegovu porodicu već 5 godina pomažu donatori koje okupe organizacija Naša Srbija. Materijalna pomoć koju dobijemo nije prevashodna. Znači nam pomoć koju dobijemo od organizacije u tom smislu što nam daju neku podršku da stanemo posle svih teškoća koje smo preživjeli, posle svih nezgoda koje nas zadesili, da stanemo na noge, da izađemo na pravi put. Miloša i još 1200 dece koje su preživjela ratove pomažu ljudi iz zemlje i dijaspore, a njihova deca su došla na Taru da se druže sa ostalim mališanima. Za njih su organizovani posebne radionice u kojima uče srpski jezik. Ja sam naučila puno srpski i sad je puno lakše za mene da pričam. Na druženje na Tari došao je i Chris Melodias iz Engleske, koji je jedan od mnogobrojnih inostranih dobrotvora. Ja sam pravoslavac, volim svoju veru i srpski narod i zadovoljstvo mi je da pomažem našoj braći i sestrama u Srbiji. Mnogi od njih su nedužno propatili i želim da im pomognem. Dokaz da humanost ne zna za razlike među religijama je Kaiko Šrovi iz Irana, koji pomaže 25 dece. To je najbolji poklon koji je nikada primio. Za ovo što radim ne postoje granice. Ako mogu da pomognem deci u Africi, ja ću ići u Afriku. Za takve stvari ne postoje limiti. Svi smo pod istim nebom. Kamp na Tari prilika je i da se deca edukuju i razvijaju svoje talente. Tako oni uče engleski jezik, učestvuju u etno radionicama, pišu pesme, čitaju knjige. Također smo sada zajedno sa Narodnom kancelarijom predsjednika Srbije pokrenuli projekat za zapošljavanje dece. Znači većina naše dece prošle 5 godina se sada već završavaju srednje škole, neki fakultete i mi se trudimo da im sada zajedno sa Narodnom kancelarijom nađemo posao. Ne tražimo nikakvu protekciju za njih. Normalno da onu školu koju imaju i znanje koju imaju želimo da... Ali mislimo da ova deca zaslužuju pažnju društva i svih nas, da ipak situaciju koju jesu jeste takva da im treba pomoći i mi smo već dobili jedno 30-ak firmi koje su javili, koje žele da zaposle našu decu. Pomoć preko organizacije Naša Srbija trenutno prima 1200 dece sa ratom zahvaćenih područja. Međutim, broj onih kojima je pomoć potrebna prelazi 20.000. Humanost pokazuju i mnoge domaće firme, a veliki je broj i imućnih anonimnih donatora. Međutim, da biste postali donator nekom detetu, nije potrebno da budete bogati, jer je za tu ulogu presudna želja da se steknu prijatelji. Sa Tare, Ana Veljković, televizija B92.